Aduh, itu ya. Oh. Capek. Atelor. Sandal ko. Di ko sandal durbut. Mau tepak sandal jangan bula telur. Telur ay hunta mantaran grabong. Isang dia telur le. On bodo apa? Orang Jangan bula sangku telur le. telur kerajaan. Ku tahu je mau tepak sandal lah paksa le. Ko anu durbut iko buko leke. Le. Mak ka TV dia. Dari rumah. Dan jalan nanya angin. Dah lagi na le. Hanapi ya matanya laki. Burung bula mau tadi laki le. Ya terah. Anten mak baru ngetika. Minta nomor HP na le. Gapain HP nomor? Kumah HP na dika. Bodoh, din bula layar sentuh. Alhamdulillah. Kenapa nomor adik? Ang beluk tu. Kosong bulutung. Telok sangat lemak. Telok sangat lemak. 6 petok beluk. 6 petok belu. Sangat 10. Sangat kena nih. Kena. Siapa yang mati kadi? Anak ya mak ngurus kakapi. Entar lagi ke tukang letrek. Pada rumah. Pula tak kira kero tak kayak kebak kaletre. Bujuk macam dungku-dungan duk deh ki. Aduh mak mungkin dar mandi. Ah, kiuk. Siapa yang mana dek? Supini. Supi. Roman ku mati kadi. Berona. Oh, kibon. Ki kelakong gede. Engke. Oh, kak. Mak ratin saya mau Supi ni. Kau beri nomor HP nak apalah. Telepon ada ki. Halo. Supi ni. Supi ni. Oh, telepon dikit dia. Supi ni lagu apa sudah? Telepon Nabi kok. Jaga ketemuan. Halo? Lagu apa, Lek? Oh, ada tempat ya nomor saya coba Andrea. Mau boleh suara. Oh, Maria Cemo. Mau ketemuan Mayu bisa Lek? Deki lemah-lemahan, ngomong tak ucap. Ketemu burung bompul nengengas ya. Sepe di saat ada orang. Iya, yang tahu saya. Deki Mariasar ya. Iya, lama yuk. Saya ketemu dekiin Ban Supi nih. Memang ada deting Supi nih, jadi lah Mariasar.
Ikim ta ko, chan nun lama-lam ko. Nampak lagi lama kada. Arak duncet teh. Nyaman berdudunca denat. Nah, nyaman deki mangsupini deteng. Sip ya. Bagian mata dek. Wow, bajuku harum deh. Nanti pacarku bakal berkanyut sama aku. Nyut, tak kenyut, tak kenyut, tak kenyut. Nyut, tak kenyut, tak kenyut, tak kenyut. Nyut, tak kenyut, tak kenyut, tak kenyut. Di mana ya? Tempat saya ketemu anak. Ya, enggak lah depak ke tempat mak tak ada orangnya. Ada kalau mbak nak orang. Mari nangkok katidian nga Arya. Tengah alas. Ada orang sakale. Abeli yang kok karen apa? Ya loka, pa telepon na bener kok. Alo, wak baju Mila. Kak. Aduh, siapa wan? Bang kok. Engkau apa? Kan si nelpon buru bak nangko. Iya. Bayang kok saya telepon bak naka. Beri nomor Supine ini. Iya kok. Engkau nelpon Supine. Ya pada bayi kak. Enggak ada bener ya. Lopot nomor sih ngake. Masalah nomor kak tepak buru bak nelpon. Terus bermakar apa bak nangko lah kada depak denak kak. Ada apa? Tereng ban beni Supine jongkok nelpon Supine. Bang kok lah kan benih Supine kok Supina kak. Beni Supina ban jawaban baumpul. Ayo kak. Kak. Nak jolip tulit. Ayo kak. Alah. Lah. Kak, engkau karin apa? Lah kok. Lah. Kak. Kak. Lah kok. Kak, engkau karin apa? Enggak kok tanda kau ban. Kak. Tanda kok. Engkau karin Enggak. apa kak? Lah. Ayo kak. Lah kok. Kak. Lah. Ayo kak. Lolo lala. Ayo. Oh. Kak. Lah kok. Ayo bukan apa? Betul kok betul. Engkau cinta kaban kak. Oh. Engkau cinta. Ada Engkau betul cinta kaban kak. remokok. Engkau cinta kaban kak. Amule. Engkau sayang kaban kak. Betul. Obus ko desa kali mo sa dia. Obus desa kali. Tolong. Tolong. Kabur. 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 Antos. Kabur. Kabur. Kak. Kabur. Gimana mangkor ya? Gimana mangkor ya? Gimana mari perkosa area lah. Patoron. Lah dia sambil mulai.